butanduye motoka y'abashubuzo mu butare bw'emyenda ebireho mu bwire bwa shahitano z'ekiro hihi n'ishomero rya Hillside Secondary School muri Kigorobya aha ruguto rwa Hoima Buriza omuri butandweji 19 baferireho abandi batunga obufuta bw'amani nibarebwa harisho mu irware rya Hoima erya Kigorobya Health Center ya Kana kandi abandi basindikirwe murago umiga guhoyire muga yalema controllinga kandi muiga motoka zino muiga bukawamu etakia siba break etakia agenda etakia asara haleka betu nulire nuika genda tweruga motoka emerede kutimba kusozo mwemere yuwege reba ya mfano ikitwegera abashubuza aba babiri nibatamburira ha motoka ya Fuso Fighter namba UBB rukaga 39W barukurwa mu katare ka Burisa barukuza ha Hoima Hardware Market aho barukubika emigugu yabo omurembo rwa Hoima tuwaija twayirukire motoka bamaze tunikira kusangira abantu motoka babrere abandi ni batata abandi bafuire kwamaza abakurere zina polisi ila baba yangu abandi babatwara ngirire kwerwe bakyo banterere simu nanyonya yuka bwangu kujya tuchoka kino sangire ndabantu abamu nabamu hano bali muri babuga abamu bafuire ira abamu bali kubi babatwara irwaro lya Hoima Regional Referral Hospital Goma abamu abakiro bwingi bafuire namba tukagiye tegereize baitu abamu baliyo ni bakyapocha nebisago abadakitali ni batugamba bakulenga okuba ni bajanjaba atusabira abantu abo babekurungi mukamarwanga bakonyere nikigambwa ngo emotoka eremererwa mu kutemba kashozi nikwe kugaruka enyime kahirimera abo ababire nibagezaho kujigurukaho tubanze kutera nduru none bateraga nduru motoka ya advance inyuma speed ya mane garuka inyuma motoka ni bateraga nduru muje mu kiyambe wetu ponto yari ma driver teke kwa bageze nsonga ibona gamba ngo motoka zinzo za pick up kambo muika atumika kwa amwe mu pakuserera yagaruka nyuma motoka yekungura kuriya abantu bafireke wire kuriya umugambirizi wa polisi omujyange cya Albertine Julius Hakiza Aran nagira ngo polisi yatandikireho kucondoza yaremerero umugoba wayo negwa aba 19 nibafiraho 13 nibareterwa wano mu rwariro nga abafunye injuries kati sawa zino abangi kubu abamaze abantu babengandaza bamaze kubalaba abantu babetegereza nibabatwara ate abatanatwarirwa nabo tulinze by the end of today bajja kuba bengandaza bajja kubanga babajewo babaferirwa abantu babo bacera kweshuka hakajuka bafaka Hoima hagati y'amaganya na Marra gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.